they can USB flash drive se take la caliber ke ninche te kandisi ma publish go yumita any te publish chardi te ge la tanda loader churdik tip to suma public kandisi go yumita de gandordi je huye te indu tambo te la the USB flash drive se te ndange par khaje te par di la ta USB flash drive tende la chechong ramara ta yang nalo ke charging ramara tende yori ti nani ta chidang gendela goya tela chitang ge ta chi USB flash drive tende kande chi yuna phachin rig yosari te inde Suzuki USB flash drive te tambo ya synchro ya chuk any te chuk chana de ge the caliber ebook.com city nanchi any they can shablo ni download caliber se take toga name any they nalo ni ma shablo na portables then do the USB flash drive korang ke par yu jochi ti toga name and they toga name chana download caliber portables ti toga name any din la la file se korang ke chat se yite yip ji he somre yip ji he som de tes ngro yiri o te tes go je any te char sona yana de toga tagarang la korang tamani nemna double click se na any korang ke ni che den go log segri yana de korang ma public chesa ke file te folder ti nanchi tagarani ya lo na duri te pen di na yena nendip sena any ranche the download is that this is select folder where you want to install or update caliber portables. On the download it on the Suzuki my computer nanchi any dina da inji mijitiki tanda USB flash drive te dina logo di indi ngate dere di toga nim endo toga nim chana okay che and they la tes ngurejir pacher so den dinan la pacher karma nga troops ta singordo te indi ani dinan la yes ni ani yes ni na pacher caliber konyin chete gonzok chigori Dinani Suzuki language si dinani pen English che any kiri jemba ina kiri jemba din down next che any next che finish che on the che dan dinani lo charna any chair the pa on the Tibetan eBooks.com na che penna di tip the ma public che go na public na che and then public che chana public che sak folder tina che and the right click G copy G
Any my computer na chi tanji Suzuki the flash drive tanda ti tsinkuna tsutsu gyorwa ti na chi ti copy hindi nalo la ti folder tande chi inu tande se caliber portable si ti na chi anything nalo la caliber libraries ti na chi anything nalo right click chi paste ti kani in debut ti ma public che sa jo sama di nang ji mi ji jo go yori en te jo chana pen na dan the par caliber na chi add books ti toga nim any my computer na chi Suzuki flash drive na chi caliber portable na chi library caliber library na chi and tip saman din na yori ti toga chi ni open chi and they live so double click che ni nim na and tip tagaran loya yori and din on the tanda the portable se yate tanda USB flash drive tin on luya te pento zo te tape to tin on ki sozo la tanda kushita king kabar dan yana iPad to mina any din on malo portable the flash drive tin on pecha to so tape to so malo any sozo din on ki tanda the caliber se ya tin alma flash drive na chu en de chu tsana en Suzuki the USB flash drive te kin ti nyam da pen Suzuki mayem ba je ka tsinko na la pe ju si go na ti tanda flash drive se ya te pa chu eni tagarang ni sur ti de gnyen che te ka pu to ri ho te ke pento zo de te ri ya de gnyen bar na la the caliber se ya te ka ninche te ya ka kan se pu go mi tne ke dor du chi shu ye pen na tang bu de pa me wa se na ani pen na cha intro yemba chi ke na chi na ani USB flash drive pa so any computer na chi my computer Suzuki flash drive na chi caliber portable si atina chi any di shablola caliber portable si na tip kashi chik par yu sa jido o ti togala double click na in the copy here in tip toga nim yan double click open che oh toga